Bore da pawb, a chroeso I sesiwn Ffit and Pimp gyda Team Cardigan Active. Hello everyone, welcome to another Ffit in 5 session with the Cardigan Active team. Rhywbeth bach gwahanol bore yma, something a little bit different. A mae fe'n neud gyda flag yma. It's to do with this flag, something a bit different. A chi'n nabod y flag yma. Do you recognise that flag? Gweithwch mas os chi'n nabod e, shout it out. Yeah, da iawn chi. Flag Gemau Olympaidd. That's the Olympic flag. So heddi, flag lan ar wal. Heddi, ni'n mynd cael sesiwn bach yn defnyddio gweithgareddau byddech chi'n neud yn y Gemau Olympaidd. We're going to do an Olympic Games inspired event. Yr un patrwm, bod ni'n mynd cael 5 gweithgaredd, bod i torri lan yn 2 sesiwn o 30, 5 sessions broken into 2 sets of 30 seconds, gyda rest yn y chanol. A mae popeth mynd I bod yn rhywbeth gweithgaredd o'r Gemau Olympaidd. Everything is going to be inspired by the Olympic Games. So mi dachrau, newch siŵr bod botel o dŵr gyda chi, neu diod. Newch siŵr bod kit addas gyda chi, a bod digon o lle. A ni'n mynd I twymo lan. Mae'n rhaid 2 cwestiwn I chi hefyd, 2 cwestiwn quiz, a newn ni nhw yn y diwedd. So cofiwch hefyd bod ni'n goffo wneud 2 cwestiwn quiz yn y diwedd. I twymo lan, ni'n mynd dechrau rhedeg ar ysmotyn a mynd ochr I ochr. So dim ond jogs bach, only some small jogs, side to warm up. Newch siŵr bod y breichiau'n symud, make sure your arms are moving, a bod y trad yn dod off y llal. When your feet are coming off the floor when we're jogging, okay? So pawb ati, digon o lle, a nawr ni'n mynd nôl ymlaen. Nôl, ymlaen. Yeah, backwards and forwards. Da iawn chi. Nawr ni'n mynd codi coes a plygu fe mas. Codi coes, plygu fe mas. Well done. Lift the leg, bend it out. Lift the leg, bend it out. Da iawn chi. Un to, codi, plygu mas. Codi, plygu mas. A nôl I jogo. Da iawn chi. Tro ma, ni'n mynd I dod a dwrnau ni mewn, a ni'n mynd I dwrnau'r awr. We're going to bring our fists in and we're going to do some air punches. Chi barod? Go! Da iawn chi. 5, 4, 3, 2, 1. Just jogo, sgol bach. Tro ma, ni'n mynd I bach mwy gyflym. We'll do it a little bit quicker. So trad a punches. Chi barod? 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1. Da iawn chi. Reit. Ni'n mynd I siarad trwyddo. Ni'n mynd I wneud gweithgareddau o'r maes, o'r trac, o'r gym, y gymnasteg, a y Gemau Olympaidd yn y gaeaf. Okay, so we're going to do track, field, we're going to go over to the Olympic gym, we're going to do some gymnastics, and we're going to finish with something from the Winter Olympics. Pawb yn barod. Yr un gynta yw'r maes. It's the field. A, naid here, long jump. So, trad gyda'i gilydd, plygu pyluniau, a ni'n mynd I neidio mor bech a gallwn ni. We're going to jump as far forward as you can. Cerdded nôl, a neud e eto. A ni'n neud e am 30 eiliad cyfan. So, plygu pyluniau, trad gyda'i gilydd, un naid here. 1 long jump. Yw pawb yn barod. Dyn ni'n dechrau cloc. 4, 3, 2, 1, off on ni, plygu pyluniau. Naid here. Da iawn ni, cerdded nôl. Plygu pyluniau. A chi'n gallu neidio fwy here. Can you jump further each time? Trad ei gilydd. Naid here. Da iawn chi. Tybed os eith record heddi. Will we get a new world record for long jump today? Da iawn chi. Cadwch fynd. A nôl. 3, 1 jump to. Da iawn. Tro yma, naid uchel. We're going to go high jump. Newch siŵr bod dim byd o gwmpas. Trad ei gilydd. Neidio lan yn uchel. Trad ei gilydd. Neidio lan yn uchel. Faint mor tal allwn ni fynd. How tall can we go? High jump. Off ni. Da iawn. A chi'n gallu neidio fwy tal pob tro. Can you jump higher each time?
Gyda nair uchel, with the high jump. Da iawn chi. Cadwch fynd. 5 eiliad ar ôl, gen i 2 jump to. 1, last jump. Da iawn. Un nesa yw codi pwysau. We're going to be doing some weightlifting. Un gynta. Ni'n mynd esgus bod pwysau fel hyn. A ni'n mynd pwysio fe lan. Nôl lawr. Pwysio fe lan. Nôl lawr. Okay, we're going to pretend there's some weights by our chest. Push up and down. Up and down. Pawb yn barod. 5 eiliad. Ni yn gym y Gemau Olympaidd. We're in the Olympic gym. Chi barod? Off a ni. Lan. A lawr. Lan. A lawr. Da iawn. Pwysau môr gyda chi. Have you got heavy weights? Chi'n mynd am record eto? You going for another record? Da iawn. Pwyswch reit lan yn syth. A lawr i'r sgwyddau. All the way up. Nice and tall. Back to the shoulders. Lan yn i to. Da iawn. A lawr. Last one. Da iawn. Tro yma. This time. Ni'n mynd dechrau gyda pwysau ar llawr. Pretend they're on the floor. So ni'n codi nhw lan. I'r sgwyddau. A lan. Nôl i'r llawr. Lan i'r sgwyddau. Okay, to the floor. Shoulders. Up. Off we go. Lawr. Sgwyddau. Lan. Lawr. Sgwyddau. Lan. Floor. Shoulders. And push. Da iawn. Oh. Bod dim pwysau, mae fe'n gwaith galed. Whew. Hard work, even with no real weights. Da iawn. Lawr, sgwyddau, push. Last one, sgwyddau, push. Da iawn. Tro nesa, un nesa, ni'n mynd mas o'r track, we're going out to the track. Y ras gynta, just sprint. So ni'n mynd trad gyflym. Ar y spot, fast feet on the spot, esgus bod ras dan, pretend we've got a sprint race. Okay, so trad yn symud yn gloi, a brech yn symud, esgus bod ni yn ras sprintio. 5 eiliad, 5 seconds, everyone, on your marks, get set, go! Hwydeg. Esgus bod ras dan, pretend we're in a race, sprinto, padw stopi, dim tan bod ni'n cyrraedd y diwedd, not to reach the finish line. Hanner ffordd trwyddo. 50 metr ready fynd. We've done 50 metres. 10 eiliad. Bron o bod na. Cadw fynd. Diwedd yn dod. 3, 2, 1. Oh! A nathwch chi ennill y ras. Tro ma. Ni'n mynd o'r clwyd i mewn. We're going to bring the hurdles in. So rhedeg. Neidio. Rhedeg. Neidio, we're going to jump over a hurdle. Chi'n barod? 3, 2, 1, go! Rhedeg, hurdle. Rhedeg, hurdle. Da iawn. Esgus, bod ni'n goffod neidio just y clwyd. We've got to jump over a hurdle. Da iawn. Hanner ffordd trwyddo. 10 eiliad. Cadw fynd. 2 hurdle i fynd. 1, 2, rhedeg. Oh! Wedi goffen yr ras, da iawn. Reit, ni'n mynd draw nawr i'r gymnastig. We're going over to the gymnastics arena now. A ni'n mynd i bach o cydbwysau, a bit of balancing. So ni'n esgus bod balance bar fan hyn. A'n gynta, ni'n mynd i cerdded. 1 trad wrth y blaen, 1 foot in front of each other, a balance bach. 3, 2, 1, off a ni, balance. A ni ffili cwmpo off the bar. Like the gymnasts, we don't want to fall off the bar because we get more points. What do points make? Medals. Okay, bych chi benni, a chi'n mynd troi rownd, neu, a chi'n mynd cerdded nôl, a neud eto. Balance bach. Da iawn chi. 3, 2, a gorffwys. Tro yma. This time, dal mynd i usio balance beam, ond tro yma, 1 trad. A ni'n mynd dal a balance. Fel, a chi'n gallu plygu mlaen gyda ben forward, fel gymnast.
Off ni. So pigwch lle, un trad. Dechrau off yn easy. Brechu mas. Os ni'n gallu, if we can, ni'n gallu pwyso ymlaen, can we lean forward? Da iawn, cydbwysau dda fan hyn, very good balance. A chi sefyll heb cwmpo. Can we stay without moving? Oh, good balance. 3, 2, 1. Da iawn, chi. Medal air fyna, gold medal. Yr un ola. Ni'n mynd draw. Gemau Olympaidd Gaea, we're going to the Winter Olympics. Sglefrio, ice skating. So ni'n dechrau off fel hyn, a ni'n esgus fel bod ni'n skito. Okay? So bwmso un trad i'r llall. 5 eiliad, we're going to bounce from one foot to the other as if we're ice skating. Winter Olympics coming up. Off a ni, dechrau trad ma. Neidio draw. A esgus bod ni'n sglefrio. Pretend that we're skating. Da iawn. Mae hwn yn ras hefyd, cofiwch. This one's also a race. So we need to keep our balance on the ice. Mae'n cadw cydbwysedd hefyd. Esgus bod tan o'n ni. Da iawn chi. Mae 2 lap i'r ras yma. 5 eiliad I goffen y lap gyntaf. 3, 2, 1. Cymrwch off oes. Cofiwch am y dŵr. Cofiwch am cael diod. 1 lap to o sglefrio. 1 more lap of skating. 3, 2, 1. Off ni. Lap ola y Gemau Olympaidd. Last lap of the Olympic Games. Chi'n mynd I ennill y ras. Cadwch fynd. Paidwch cwmpo'r iard. Don't fall over on the ice. A dewch chi nôl y medal. You'll bring a medal home. Cadwch fynd. Da iawn. Da iawn chi. 5 eiliad ola. Benwch off yn gryf. Finish strong. Am y medal. Oh, a di croesi'r llinell. Da iawn, cofiwch. Celebration bach. Chi ennill o'r ras. Da iawn chi. Cymwch amser cael diod. Da iawn. A ni'n dechrau cerdded o gwmpas. Da iawn, chi wedi cwblhau Gemau Olympaidd Ceredigion Active am 2021. You completed Ceredigion Active's mini Olympic Games for 2021. P'un yn y hoff gweithgaredd? Which was your favourite activity? Fi'n credu I fi, codi pwysau. I think I enjoyed the weightlifting the most. Muscles more I codi pwysau. Fysa fi'n mynd nôl y gym I cael mwy o muscles. So cerdded rownd, lap ola, da iawn. Ni'n mynd I stretcher off, a cofiwch. Mae'n chi 2 cwestiwn quiz I ateb. Brechu gyntaf. Mestyn lan yn uchel. Dim pwysau tro ma, no weights this time. A siglo. A mas i'r ochr. Dal yn siglo, da iawn. Ti blaen. Siglo. A lawr i'r ochr. Dal yn siglo, da iawn. Lawr i'r coesau. Iawn? Coes mas. Siglo bach. Little shake on the leg. Switch. Coes gwahanol, di different leg. Siglo bach to. Switch up dros y to. Nôl y siglo y coes gyntaf. Back to the first leg. A un ola ochr yma. Last one this side. Right. 2 cwestiwn I chi. Croeso I chi sgwennu ar Facebook neu Twitter I atebion chi, neu helen nhw draw Microsoft Teams. Y cwestiwn gyntaf yw, blwyddyn diwetha oedd Gemau Olympaidd fod, mae fe wedi cael ei gohirio tan eleni. Last year was supposed to be Olympic Games, but it's postponed till this year. Ond, pwy gwlad neu pwy dinas oedd e fod ynddo? Which country, or even which city, were the 2020 Games supposed to be in? Na cwestiwn gyntaf I chi. A'r ail cwestiwn, falle bydd eisiau help cyfeiriadur fan hyn, so gofynnwch I mam neu dad neu pwy bynnag chi'n byw gyda, ba hawl chi defnyddio cyfeiriadau. The next question, you might need a computer to help, so make sure you get permission to use the computer first. Pwy blwyddyn cafodd chi geni, gweithwch hwnna mas, a wedyn, pwy Gemau Olympaidd byddech chi wedi gweld gyntaf.
So work out what year you were born, and then, with the computer's help, or maybe mum or dad, work out which was the first Olympic Games you would have been able to see. Fel enghraifft, ges I geni yn 1987. I was born in 1987. So gemau Olympaidd gyntaf fi oedd yn 1988 yn De Korea. My first games were the 1988 games in South Korea. So fel enghraifft, that's your example. So pwy blwyddyn cafwch chi geni a pwy gemau Olympaidd byddech chi wedi gweld gyntaf? Which year were you born and which Olympic Games would have you had the chance to see first? Doi cwestiwn i chi fyna de. Gemau blwyddyn diwetha a gemau cyntaf chi. 2 questions. Last year's games, where were they? And which games would have you seen first after you were born? Cofiwch bod Cydyn Actif dal yn neud sesiynau Ffit i'r 5 pob bore. Yr un peth bore fory, hanner awr wedi 9. Tudalen YouTube, tudalen Facebook. Okay, so back tomorrow, YouTube, Facebook. Remember, hit the thumbs up, hit the like, hit the subscribe. Let us know where you're watching from and feel free to comment. Ond am heddi, diolch yn fawr a hwyl fawr. Thank you very much and goodbye. See you all tomorrow.